A kolege iz Prijedora pripremile su nam priču dvoje mladih ljudi koji svijet posmatraju kroz objektiv fotoaparata. Kažu, na njihovim fotografijama se vidi dosta emocija, ali i prirodnih ljepota novog grada, kraja iz kojeg su ovi mladi ljudi. Fotografije čuvaju, uokviruju zabilježen trenutak, zanimljiv detalj, izraz lica, pejzaž ili pokret, viđen objektivom ili obojen senzibilitetom fotografa. Ivana Bijeljac iz Novog Grada fotografijom se počela baviti prije 4 godine. Ljubav prema fotografiji rodila se još u srednjoj školi, dok je njen kolega Indir Merdanović prvi put kroz objektiv pogledao prije 6 godina. Najviše volim da fotografišem prirodu i portrete za koje su mi potrebne savršene lokacije. Prije par dana odlučili smo da posjetimo magični vodopad rijeke Blihe. Svojom pričom kroz objektiv smo htjeli dočarati koliko je to mjesto zaista inspirativno i posebno i ostavlja bezdako svojim jedinstvenom ljepotom. Ljubav prema fotografiji je nastala tako što, kao recimo što je iza mene Una. Jednom sam slučajno napravio fotografiju tu na valovima i bilo je neko takmičenje u Bihaću i tu sam poslao tu svoju fotografiju, jel? I nakon 3 mjeseca je proglašena za 3. mjesto. Ivana i Indir imaju zajedničke motive, to su priroda i portreti. Crno-bijele fotografije su im nešto posebno. Fotografišem ljude koje znam i ne znam. Kroz svoj objektiv pokušavam da pokažem njihov karakter i najviše me inspiriše to koliko se ljudi zaista mogu promijeniti kroz priču. Na tome može i da se zaradi. Ipak ostaje ono zbog čega je i prvenstveno počeo da slika i zbog čega svaki pogled kroz objektiv na licu izaziva osmijeh kod našeg sagovornika, a to je ljubav prema fotografiji. Fotografija je moja ljubav, moja strast i svaku fotografiju želim da prenesem emocijom i fotografiju naravno treba gledati kao način života, a ne kao način zarade. Fotografije Ivane i Indira nisu samo obišle Republiku Srpsku, već su se našle i na drugom kontinentu, a sa njima i prirodne ljepote naše zemlje. Zaista divne fotografije i divni mladi kreativni ljudi, a u nastavku ćemo da